boso mo go teng short message service le di-SMS gore bona ela tlhoko e le tlhagiso o tlo go kgaola mo malatsing a mabedi kana mo letsatsi le lengwe hela ke botsa ka bomo ka gore ga ba na le di-promotion ba re romella melaetsa re sa ba kopa a kere ba go bolelela gore dira se tsenya se ha go tsenya time ya bokana o tla okeletswa ka bokana e le di-promotion tsa bone e ke kganye botlhokwa ba rulagantse jang e le di-mobile network operators gore ba gakolle batho ka melaetsa e ba tshelang ba e tsenya ga ba dira bokhupele ba e tsenya ga ba dira di-draw ba e tsenya ga ba dira di-promotion tse di harologaneng gore a le gompieno ba na le tshiamelo ba bona go tshwanna gape gore ba re batho ba ba dirisang network ya bone ba re ela tlhoko go setse malatsi a le mabedi go setse tsatsi le lengwe hela kwadisa ga o sa kwadise ra kgaola tota hela ya go romella batho melaetsa ke eno gore re sale ka re ba e ba pele registration ya nthanta ikwediso ya pele ya no re lemogile gone gore ba ntse ba setse ba simolotse ga ba bolo go simolla go romelela batho melaetsa bogolo jang bone ba eleng gore ga ba kwadisa tota mo sebakeng se ba rometse melaetsa eleng gore e mentsi mo eleng gore Batswana ba setse ba ikuela gore ao o ka re yaanong le nna hela mo go rona re babalelwa ke melaetsa e kana re lutule yaanong melaetsa e rometswe ba ntse ba tsweletse ba e romela e tebe se sepegela se sesha mme ebile tota ya ka ke bua batho ba setse ba ikuela gore yaanong melaetsa a lona o ka re lelwa le rona o ka re leka go kotsa ebile go romela melaetsa nna nka re bone ba ka iketletsa ba go kwadisa dikarata tsa bone tsa di-sim card ba kwadisa di-cell phone tsa bone gore re se ka ra romela melaetsa a kere a re riana ka di-30 la kgaola ga o sa kwadisa nomoro ya gago ga e sa tlhele nna mo tirisong a gona le gore motho ka hiwa sebaka sa gore ga kgaoletse founu ya gago ka di-30 mosupologo go le mmanta ga a tsoga beke e latelang kgwedi e latelang a ba re ya re mme ke batla nomoro e le ame gape a nka e kwadisa le ntse le kgaotse le tswetse kwadiso ya dinomoro tsa rona tsa di-cellphone erra tota hela ha ile gore motho o ka ithaganna gore a ye go kwadisa go setse go sa tswa go kgaolwa o na le yone tshonyo ya gore a ba kgona go kwadisa yone nomoro e ne a ntseng ka e dirisa gore a ba boa a e neelwa mme ga se go mo eleng gore go a go nna hela go a go ileng go a go tsama bo 3 months or thereabout gone gore motho a ba ka hiwa tshwana gore a ba akanye kana normalize a ikwadise a ba neelwa number e neng a ntse a e dirisa okay me ha ka ga heta kgwedi tse pedi tse tharo a sa dira jalo nomoro e le irang ka nomoro gantsi ha e sa bereke kana e sa dirisiwe kana e sa kwadisiwa re tshwanetse gore re busetse mo tirisong re busetse mo maeranyaneng re na mare se getse pele ga thoko e be re boa re ya ba gape setšha kana bone ba di operator ba boa ba ya ba gape setšha gore motho mongwe a e dirise e kgone go tsenya letseno okay jaanong kgakololo e le tla ba e fang gore mo nakong eno ba ikwadise ba seka ba emela motlha wa bohelo wa tsatsi la tshipi le ba gakolola le reng Batswana motsadi tota ke gone go tswalla re le ka go rotwetsa ebile re bua ka bone mosola kana bothokwa tsa go kwadisa sim card gore kana sim card malatsi a ebile re irisa ditiro tse dintsi mme gape le rona ele re le ba BOCRA re le ba ba laolang dithaeletsanyo re thoka go itse dipalo tsa batho ba eleng gore ba dirisa di-sim card le gone gore di dirisiwa thata mo tseleng e ntseng jang le gone gore ba thoka eng e le ba bareki gore re kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba tse eleng gore di lebagane le go thabolola the communication sector mme gape le bone re gone go le ka go tokagatsa pabalesego ya yona maranyana a ra dirisang go botlhokwa gore dinomoro tsotlhe tse e leng gore di a dirisiwa mo maranyaneng e be le tse di kwadisitsweng yaanong ke gone go ba rotloetsa gore ba kwadise ka dipalo tse di go godimo wa ba kgotsogalela kwadiso e ba tsamayang ka yone a salala tsholetsa mosepele mo bekeng e hitileng le mo yone beke go hegosa dinao ga bone mo go lekeng go kwadisa di-cell phone tsa bone are you satisfied gore nyamme ba ukwa mokgosi a mme ba tla a kry malo ba mone ba re nyamme yanong nka re le re betela melaetsa gore re gakologole gore re ikwadise a mme bone ba araba ba goroga ko ikwadiso
Batswana nka re ba itikile hela thata re lebile gone gore nako ha ne re tshwantse re kgaolela ntha ne re tsamaya mo go bo 50%. Yaanong 3 months o leng gore re ba o hile re bone gore tota ga se 3 months o leng gore ba motshamekisitse kana re ka itshola ka yone ba likile hela thata mo leng gore gompieno re mo go 85 ke gore hela rona hela ele balaodi ba dithaeletsang re ra go itumela hela re bana 100% e kwadisitswe mme hela re leboga thata ba eleng gore bana ba utwa mokgosi ba ikwadisa jaanong post closure ha le hetsa go tswala ka di 30 motho a sa batla go tla go lona tlo batla go kwadisa sesha yana a tla ikobile a re nya mme ke na ka tlolwa ke mokgosi o tlhokana leng gore a tla khona go kwadisa maybe a le tla bo batla bo ba phatleletse ka ntse re bona ba phatleletse ba di mobile networks go tsaya no motho o tla ba tshone gore a ba latele go di office tsa bone go diragala ka tselentseng go registration ga ye go change kwadiso e tebentse batla tsone di ID bo mang kana di passport kana di document tsa company hela ya ka gompieno ga gona sepe se hetogang mme hela se bodiredi bota bo gokotsegile ka gore ga kologala gore gompieno kwadiso e gona ga nna le batho ba ileng gore ba hiriwa go ketsa dipalo tsa ba ileng gore ba berekela tsone di components e le gone go itebaganya hela le go kwadisa di sim card yaanong ke dumela gore tar ha se nako a teng e setse wela le bone gongwe ke yone nako e leng gore tiro ya bone le yone e tabe e wela ke sa itse gore ditumalano tsa bone di ntse yang le ba eleng gore ba ba thapile e re go yaanong re ke dumela gore mme mo ha gore batho ba ye ko di mobile network operatoreng o khana go register hela mo maranyaneng a o a go nna ntsa tswella o tsana hela online o register ya ka ntse go registerwa le gompieno gore hela se garoganang ke gone gore batho ya nong ba tle ba se dipalo tse di go godimo ebile ba sa tsamaeng tolentwana ya ka ntse ba dira tsona se sengwe sa re gongwa ka legare bo beolwa ka lona o tlhagiswa ka selo o bo sa retse so e be se go diragala ke dumela ke re ba go utlwile gore ba tsontse gore ba iketletse ba go setse malatsi a le mararo hela tota ha re bua re tlhoahetse mme ano mme ke go hetse ba ka mme ka tlatsela ga motsotso o bo gona gore o re tlhalosetse tse di harologaneng ka khanya kwadiso gore maratsi a hedile e le molaetsa o pehela o ka tswang o phuthetse go mme ke sa go botsa o ka phutologa gongwe ke tsebo sa Batswana ka yone kwadiso e ruang ka tsatsi la mohelo musiki wa maloba o na tsibusa gone gore ha batho ba setse ba registera ka dipalo tse di go godimo gona le batho ba eleng gore ba leka go tsa tshono ba tsietsa batho kana ba skema batho ka yona nako eneo ba bangwe ba leka go taka mathale a gore be ba re ba thusa batho go registera ba ipae ka teng ke ba eleng gore ba hirilwe ke tsone di components mme bile ba charge batho bo mathenta o eleng gore o registera batho gone gore a kope go utswa mo go teng data theft go utswa information ya di customer kwadiso ga e diriwe ka megala re setse re lekile go tsibosa kana go bua thata ka yone methale ya go ikwadisa gone gore o ka registera o ka ikwadisa hela go di mobile network operatoreng o ka kwadisa hela mo maranyaneng ebile o ka kwadisiwa ke bone ba eleng gore ba thapile gore go iragala yalo ga gona sim card ya megala ga gona sim card ya di SMS ebile sim card registration ga e charge ya no hela kere batho ba tsibogele go ikwadisa ka bonako ebile ba ikwadise go sentse gona le nako go thomamisa gore ga go nne mosuki o montsi ka tsatsi la bohelo mme Masego Jeremiah me ke go leboge mo boemong jwa ba television ba khaso le Batswana ka kakaretso ra go utlwela mo di weleseng tota o semeletse o ntsha molaetsao ke dumela ke re boroko ga o bo bone ga ke bone boroko mongana ga gona khoma boroko ke go lebogele ka mosole ka moso mongwe thank you so much so tsamaile ka tseleng ya puisano ya me le me Masego Jeremiah yo ele mogolane wa kanamiso mafoko le tsa khaso ka kwa BOCRA ke le kalana le le laolang tsa khaso da hatsileno lotlhe ke bone ba ileng gore the regulators go ikwadisiwa iketletse ka bo gautshwanyana hela go lenteng ha ona le mme mogolo ha ona le ntate mogolo ga ona le motsadi ha ona le monane bogole motswe maoto anong ke phoha o ba thuse ha go tlhokagale ha gongwe gore o ka ya go di ofising tsa bone ga to tsena hela mo maranyaneng mme o bo khona gore o thuse ba o ba thusang le wena o ithuse ka tselentseng yalo se ke Botswana Tonight tswela o itisetse le rona mo tsatsing la boraro
We have to satisfy ourselves that what we will present to Parliament to enact into law satisfies our expectations. The purpose of the Public Service Bill is to reenact the existing Public Service Act, which was passed into law by Parliament in 2008 and came into effect in May 2010. The implementation challenges encountered when the provisions of the existing law are applied across the various sectors of the public service necessitated a review of the Public Service Act. We needed no rocket scientists to advise us that the current Public Service Act needed a real overhaul in order to ensure that it appropriately serves the interests of government as the employer of public